दिस इज दुबई लाइफ ना वो पंग मेरे को पता चला ये ज़्यादा टाइम लगे करके एक मोजी सूट केस बका मोजी बक मुख बन तार मकोला So hey guys, again welcome back to a new vlog. So yeah, pura mess athundu. So full packing avundu. So Kudonji room avundilla. So yeah, move avundilla. So luggage pura pack avundu. So packing maltu pakka sikka. So pura packing and room khali and so luggage unte jaasti unte so only tax na gottavnije. So we'll see first office hodu ಕೆಲವು ಕಂಡು ಕನಕ ಪಕ್ಕ ಬಾಡಿ itu luggage kujiri Dubai life shifting anaga onji petike eduthu mooji petike akapura box start up. This is Dubai life nama odi pang gottav jeet itu luggage ko bandu mana taxi vattana adu raunda तो आप मूवी देखना था क्या मुझे ऐसा थोड़ा ना पता था कि तुम 30 मिनट्स बोल के 3 घंटे लगा मेरे को पता चला ये ज़्यादा टाइम लगे करके तो तुमने बोला 30 मिनट्स में मैं आ जाऊंगा बाद में क्या मेरे को मतलब लगेज तो कंदिया हेलो तो कंदिया हेलो ऑल इन द मॉर्निंग व्यू ये कला रूम ला मुल्पने so office lift so barantichi so yeah more pathidu 2 days and luggage pura pack unpack malte dress paranti datun pura set athu so yeah ಒಂದು vlog ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ vlog ತಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು